In the last 10 years, we have seen the deliberate destruction of the world order. You know, the world order of the early 21st century was far from perfect. And again, I come from the Middle East, so I know perfectly well. There was violence, there was injustice, there was many problems. But it was still better than almost any order humanity has ever managed to create. The biggest taboo of the world order of 10 years ago was that you cannot just invade and conquer another country because you are stronger. This is now broken in more and more places. On zaista jest globalni fenomen jer je napisao dokumentarnu knjigu zapravo, a u svijetu zabave teško se s dokumentarnom knjigom probiti na ovaj način. On spada u kategoriju onog što zovemo pop intelektualci. On priča vrlo jednostavnim jezikom, pojednostavljuje stvari, pretvara ih u slike. Naravno, njegove kompetencije povjesničara omogućuju mu da povezuje stvari iz povijesti. Očekujem čuti nešto novo, nekakav novi način razmišljanja o svoj toj novoj tehnologiji, o umjetnoj inteligenciji i kako bi zapravo čovječanstvo moglo nekako funkcionirati sa njime, da ga nekako loše ne iskoristimo u budućnosti. Jedno što me zapravo šokirala je, rekao je da misli da bi AI napisao bolju knjigu od njega, što mi je kontroverzno u smislu pitanja čovjekovog mišljenja, kreativnosti, izražavanja, autentičnosti, originalnosti, tako da mi je to bilo šokantno da je osoba kao on to rekao. We now have the most sophisticated information technology in history, which is flooding the world with junk information. Information is not truth. Just a very small subset of the information in the world is truth. And we are now flooded by enormous amounts of bad information, which leads us to make bad decisions. Pa bilo mi je jako zanimljivo, edukativno i zapravo mogli smo iz raznih područja, od početka od panelista pa do samog Hararija, naučiti zapravo jako puno stvari. To je bilo poprilično zanimljivo, obzirom da je on rekao da je 5 godina pisao svoju knjigu, da bi umjetna inteligencija to mogla napraviti brže, ali sumnjam da bi iskreno mogla umjetna inteligencija napisati knjigu bolje od njega. It's very important to understand intelligence is not wisdom. What we know from history is the most intelligent entities on the planet are also the most delusional. Believing, for example, that if you kill people from the other tribe after you die, you will go to heaven and receive infinite joy forever and ever.